السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پور امید تھی میری بھائی سلم ٹھیک خدا صاحب تھو خوش خوشحال تھی سروین تہ برکن کر یہ ویڈیو کلپ پلے. یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ اس سوپور کی ویڈیو کلپ ہے جہاں کا میں باشندہ ہوں. افسوس کی بات ہے ون تو میں افسوس کور تو کور کیا ہو نہیں کیا دکھاؤ یہ آپ کا بھی دل دکھ جائے گا میرا تو آلریڈی دکھ چکا ہے دل میں یہ ویڈیو کلپ وچ. اس ویڈیو کلپ سوپور پہ آمد ات من اکس فیملی سے دردناک واقع پیش سپدمت. یہ دکھ یہ زخم یہ درد یہ دیا ہے اپنوں نے پنو دتمت ہے لوگوں کو غیروں کو. کیا خطا دیں گے ہم جب اپنے ٹھیک نہیں نکلے. یہ قصہ گومت سوپور گومت ات مز اکس فیملی رلومت بتس مز زہر وچ کام کیا امن پیر صاحب آمت پیر صاحب بت کھن یتھے ہسا پیر صاحب بت شورک یہ گژھان آز برو 3 دۄہ واقع پیش. گۄڈنِچ لٹہِ یتھے أمۍ ہیوٚتمُت بتہٕ کھیوٚن بتس اوسمُت نُنہٕ مز چلو ٹھیک دوٚپمُت یتھ ہسا چھُ نُنہٕ مز دیُتنومُت زیادٕ دھیان اتھ کُن دوٚپمُت آسہِ ول آسٮ۪س نُنہٕ مز آسہِ ما گوٚمُت الگبن ولگبن کینٛہہ. یتھے ہسا نیکسٹ ڈے یعنی کہ بیٚکہِ دۄہ یعنی کہ رات چھِ گژھان کٲم واقع پیش یوان ات مز بتس مز زہر استغفر اللہ. امن ارادہ اوسمت یمہ بد بختن زہر رلومت امس ارادہ اوسمت تہس نہس کر سالم فیملی. استغفر اللہ. یہ کون سی مسلمانیت ہے آپ مجھے بتا دیجئے پلیز کمنٹ میں یہ کچھ مسلمانیت گئی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ اس پہ فتوے سٹارٹ ہو جائے. چلا یت پہ دیو فتوہ اس پہ کچھ بولو نا یت پہ ونو اچھا بتس مز زہر بیس مرچ بیس نون بیس مرژوانگن کیا بگاڑ عالم. کیا جواب دیا تمس پاک پروردگار عالمینس کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محمد پیغمبر سب کچھ جان سب کچھ ہے کیا منہ دکھائیں گے ہم اس کو. اس کا بت ہو تمس یہ مجھے بتائیے آپ اس کا بت ہو تمس پگہ نا مسلمان ایسا گھس درد وتھن اگر یتھ کا مسلمان بوئے تکلیفس من گا دپن واہ یہ تکلیف میں ہے یہ بھی میرا بھائی ہے نہ پہلے اس کی طرف دھیان دوں گا پت گو پن پان گوڑ دم امس پہ دھیان پت گو پن پان. کیا ہے یہ تریش تریش تلمت ڈکن تریش مز زہر تریش بدلیمت رنگے ات کرمت جٲرۍ ات گومت کھن رنگ خونے خون گومت تریش. تھی وچھو ویڈیو کلپ اس میں آپ کو سب کچھ پتا چلے گا تو ترو پانے سمجھ ات مز کیا گژھان ویڈیو کلپ مز تھی وچھو ویڈیو کلپ پھر بعد میں بات کریں گے اس کے بارے میں آرام سے. ون کیا مسئلہ کار پہ گو تہ وچھان بہت بہت بھائی بہت آیس عادی مے ییژ ہنا پتہ یہ پیر صاحب تم دہ بت رنو نو اس رون بت نو تو یہ تھو یہ ولت ات تل اس ونکس ٹھان تر آئی گئی شیرین ہش پہ بیس کھو ہم ببن ہم مز بت وی چائے ست مگر ات یہ اوت ٹھیک ات آو یہ نون ییژ ہن مے پتہ ام اپور نہ پائی کی. جی ناظرین آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ اس فیملی کے اندر ابھی کتنی پریشانی ہے. یہ ابھی اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے اور لگاتار اس پریشانی کے اندر یہ پچھلے 4 دن سے لگاتار یہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ اپنے گھر سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں اپنے گھر کے اندر نہیں بیٹھ رہے ہیں کیونکہ اچانک ان کے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے. اور یہ آج دن کا ہے جو انہوں نے آج ہمارے سامنے رکھا ہے. یہ آج دن کا ہے اور کل شام کا ہے. انہوں نے کل اپنے عیال کے لیے کھانا تیار کیا تھا. جو ہی انہوں نے اپنے یہ کھانا اپنے عیال کو دینے کی کوشش کی تھی اور جو ہی انہوں نے اپنا ڈھکن کھولا اس کا اور اس کے اندر ساتھ ساتھ نمک دیکھنے کو ملا. یہ دیکھیں ناظرین یہ ایکچولی پانی تھا. یہ ایکچولی پانی تھا اور پانی کا رنگ سرخ ہوا ہے. یہ اس فیملی بیٚیہِ ؤنِو تُہۍ کیٛاہ مسلہٕ چھُ گوٚمُت کر پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ اتھ گٔے 3 دۄہ آز 3 دۄہ گٔے مےٚ آو مام یور
أمس وون مےٚ بَتہٕ کھےٚ أمۍ دوٚپ نہ بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ کینٛہہ مےٚ ٲس لٲر نِکرٲیِتھ أمۍ تُلۍ لٲر کھٔنٛج اکھ زٕ أمۍ حظ وٕچھ مَژرانٛگُن مےٚ حظ تُل پٮ۪ٹھٕ یہِ بَتہٕ اَتھ تھوٚد مَژرانٛگُن دار شوٗر مےٚ عیالَس بَتہٕ اَتہِ حظ وٕچھ اَتھ نُنہٕ ماز دوٚپُکھ اَتھ چھُ نُنہٕ ماز مےٚ دوٚپمَس سہلٕے چھُ کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے یہِ آسہِ مےٚ نہ حظ کوٚر نہٕ یِمَن محسوٗس کِہیٖنۍ تہِ نہٕ تہٕ وۄنۍ حظ کھیوٚو اَسہِ بَتہٕ اَتھ وۄنۍ ہُریا بَتہٕ أمۍ حظ مےٚ ترٛٲے أنٛد کُن یِمَن وَغٲرۍ یِمَن تھی نہٕ کینٛہہ تُلۍ اَسٮ۪م بانہٕ وانہٕ مگر اَتھ نہ حظ اوس نہٕ زہر کینٛہہ راتھ حظ روٚن دوٚیمہِ لَٹہِ زہر تہٕ نوٗن تہٕ بیٚیہِ اوس یہِ مَژرانٛگُن صُبحن وٕچھنٲو مےٚ چاے صُبحن تہِ اوس یہِ مَژرانٛگُن تہٕ زہر تہٕ بہٕ حظ گٔیَس مامہٕ ہیٚرٕ سُنٛد أنۍ مےٚ چاے تٔتی بَنٲو مےٚ نٔو چاے مامہٕ ہیٚرٕ سٕنٛدیو اوٚن راتھ بَتہٕ کھیوٚو اَسہِ سُے 10 بٲژو سُہ تہِ نہ حظ آو نہٕ کھٮ۪ن کینٛہہ کھیوٚو زورَے شُرٮ۪ن حظ گٔیاو مےٚ ہاٹ مےٚ حظ چھِ کوٗر تہِ ہاٹ پیشَنٹ تہٕ اَسہِ نہ حظ کھیوٚو نہٕ راتہٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ حظ چھِ 10 بٲژن عیالَس درٛامُت نَشتہٕ کٕنِن اگر حظ بہٕ کٲنٛسہِ کینٛہہ دار مےٚ ؤنِن حظ مگر مےٚ منٛز مٲرِن عیال کِہیٖنۍ تہِ نہٕ مےٚ چھِ نیٚچوٗ اَکُے نیٚچوٗ مےٚ حظ چھِ 3 کورِ مگر مےٚ کیٛاہ حظ چھِ یہِ کَران مےٚ کیٛاہ حظ کوٚر کٲنٛسہِ اگر مےٚ کوٚرمُت چھِ کینٛہہ مےٚ ؤنِن اگر بہٕ کٲنٛسہِ کینٛہہ دار مےٚ ؤنِن حظ سیوٚد تٔژ تہٕ نیر ییٚتَتھ بہٕ حظ نیرٕ مگر مےٚ منٛز وٲتِن عیالَس زہر ہِلال مےٚ منٛز ترٛٲیِن سۄ عیالَس زہر مےٚ منٛز کَڑنٲیِن ییٚتٮ۪تھ ٹُکھ مےٚ ؤنِن حظ برونٛہہ کَنہِ اگر بہٕ کٲنٛسہِ کینٛہہ دار رۄپیہِ دَہ دارکھا زٔمیٖن دارکھا کانٛہہ چیٖز دارکھا مےٚ ؤنِن حظ أسۍ حظ چھِ یُتھُے ہٮ۪وان چھِ کھیوٚن تیُتھُے چھِ گژھان اَتھ زٔہِر مےٚ حظ اوس راتھ 2 مِکرَن ترٛٲیِتھ راتھ گٔیَس أکِس جایہِ تُل بَتہٕ بَنٹَن سۭتۍ مامہٕ یورٕ تہِ ٲسٕم مامہٕ ہَشہِ تہِ ٲسٕم گاڑِ ہیوٚتُن سَکھ مَکھَے نار أسۍ حظ دَزے تَتھ منٛز تہِ चलो आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देखी भी है चलो तो उसी वीडियो क्लिप थे क्या बात होते हैं वीडियो क्लिप में मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा प्लीज सलीम छ पत वना है तु छु पन इमेज बनावा चलो बाकी पन इमेज बनावा चलो ठीक छ मगर तो छो बसा याद कश्मीर में से गलत गसा दो खुद दिन ब दिन गलत होता जा रहा है गरा से गसा खुदा बचैन गानगी बेशरमगी गसा चाहे यम कस गसा तला एम क्यों करे ना अगर दुश्मनी एम से ब्रोकन ये से खोद में जमीन से कोर में हो चतुर्थ में कुंजाय रिश्ते मगर यम कर एक बदल छुस निमा 5-5-6 जान पूरी फैमिली करे तबा नादान सना क्या जवाब देता खुदाई बंदी करीम खुदाई कहरस खस्ता खुदाई कहरस ये कौन सी इंसानियत मुसलमानी छा यह समझावन अच्छा यह सुन मजहब छा यह दरस दितमत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा ये शिने दिस हां सुई इंसान नादान इंसान आज जुमा नमाज़े खलान यजार हो दोरा मस्जिद शरीफ अल्लाहु अकबर ब्रह्म सफस वहां से नमाज कूद गए तुम रोज कूद गए पगह से रेत फाग रोजान कूद गए उमर कसम छुन खुदा से माफ करना तुम देखो खदसा तो नमाज पढ़ो कत से असल काम करतो मगर अख गलत गुना यम से खुदा सब नाराज गो अल्लाह पाक के ऊपर वाला कभी नहीं बख्शेगा आप लोगों को जो ये गलत काम कर रहा है अभी भी मौका है सुधर जाओ खुदा की कसम गलत कर रहे हो ये गलत कर रहे हो मुझे माफ करना अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला है तो मगर मुझे खुदा ही कत करा इसे सरासर गलत करा क्योंकि ये मैं ये वीडियो के लिए कुछ मैंने बहुत रोया मेरा दिल दुखाया कसम से मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं भी डर रहा हूँ या हमारे घर वाले भी डर रहे हैं कहाँ चन सेफ अगर पन घर तरो अकेला क्या पता घर मा गस दखल का या कैसे था दुश्मनी समा कर यम वकान यम कस कसम से डर लगता है पन्नस पानस मतलब पन्नस दिमाग तकलीफ रिश्तेदार दिमाग तकलीफ हमसाय सुन जिद मत थो मोहब्बत बांटो पतम दौर इस पतम दौर कुछ सुकून कुछ माय मोहब्बत कुछ गो माय मोहब्बत कुछ लमान कहाँ पहुंच गए हम खुदा के लिए मेहरबानी करके सुधर जाइए सुधरो वुन मकुरी यम हरकत मुदियो तकलीफ चलो तुम वो कमेंट सेक्शनस में मे वन सही कत अगर तुम मेरी वीडियो क्लिप पसंद ओ यह कर ज्यादा शेयर तिक बहुत यसान मेरी कत मे बदनसीब कत गई वातन ब्रोह मैं कर चलो मुझे फॉलो की जरूरत नहीं है मत करिए फॉलो मुझे फेसबुक पे फॉलो मत करिएगा क्या अगर बह थो फॉलो करो तिक तुम जरा अमे लालची करा ना मगर मेहरबानी खुदा के लिए उस रब्बुल इज्जत का वास्ता है आप लोगों को मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा बस क्योंकि ये वात लूकन तान बे मेहरबानी कर पे बहुत बड़न उलमान करा अपील गुजारिश करा अत पे दीतो खुतबा ज्यादा मस्जिद शरीफन मज मस्जिदन मज ज्यादा ज्यादा अथ पे बयान कस मत वात इज्जत मेहरबानी कर
یہ پن مسلمان بوے امس تہ کلمہ زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تس انسانس تہ کلمہ زبان پہ اس انسان زخ واتناوان أکس مسلمان بیکس بھائیس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی قسم اس کلمے کی قسم مہربانی کریے کسم دیو دکھ کسم دیو تکلیف کسم واتنو ایزا خدا صاحب چھو ناراض چلو دیو تیل پنس بھائیس اجازت بہو رۄبس حوالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.